Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe an haray ko min Ilo Ba. Ilo est la diaspora africaine hande ko jeudi 2 janvier 2025. Voilà, haray mi salmini on fof mi landi kisiɗon e jaam nde torono en jaam e kisi e newende kala ko wawde wonirde aduna o. Haray miɗo inna en fof meɗen Allah yo nde hitande 2025 ɗo wonu vraiment hitande ko guine yimɓe ɓe wawata vraiment hettude laawol fi no leydi men ndin wonira leydi jaam e kisie e newende leydi ɓuttu. Allah taw hara 2025 on ɗo en wawata joɗagol e bakangol fenade tongen hoore meɗen. Allah yo jama on fu fewtan gonga on daren no moƴƴiniren leydi men ndin ɓayna goɗɗo go arata moƴƴinana en ndi. Allah yo gonga on ñiiɓo e nder leydi men ndi e nder 2025 on ɗo wata en woɗɗo. Allah yo ɗum ɗon latano en. On jarama. Haray mi yaha ko actualité mi jippinani en ɗo photo Mamadi Doumbouya hande kadi na o président wata goto innumo président. Mamadi Doumbouya oɗo on en fof meɗen en nani discours makko. Voilà. Ñande mi yewtigo ko Facebook mais mi yewta ɗo kadi ko Pular. Discours Mamadi Doumbouya on laɓɓinani marɓe hakkilɓe fop wondema no wodi ko woni ɓaawo makko ko wuli kay ko tawatani vraiment ɗum ɗon nden wonɓe moye soutenude ɓen supportude ɓen ɓe anda fi ɗum ɗon. Mais noon ko si on analyse yewtere nden faamo on andi ono yaltuɓe wooli ɓen fof ko wonno wiide ko Mamadi Doumbouya han 2040 han 2050 han o maaya. Mamadi Doumbouya jusqu'à la mort, Mamadi Doumbouya refondation, Mamadi Doumbouya para ko ɗum wonɗon yewtude onon wonɓe mo sutonde ɓen. Kanko noon o yalti o fewti aduna on o fewti jama leydi lagine ndin fof o wowlali ɗum ɗon. Donc ça veut dire que marɓe hakkille faamuɓe fof no dowa andude ɗum ɗo goto dowa ka jokkude sifa ɗum ɗo. Kala jokkuɗo ɗum ɗo on ninsay. Awa gilandema noon le 1er janvier on hanki, c'est-à-dire innama wondema kala jokkituɗo o propagande ɗo par ce que kanko lanɗo mo innanoɗo ko kanko laamino on par ce que hande kadi na o lanɗo. Kala non jokkuɗo bandi inni jiiɓa e leydi ndin kala ko heɓi o ɗaɓɓo. Ɗum ɗon hande kadi kala jokkuɗo Mamadi Doumbouya ko bandi o jokki par ce que hande kadi o lamminaka. On andi o arno lamani hoore makko après woodi majorité peuple on immiɓe validi ɗuma makko on coup d'état makko on. Awa ko ɗum andirton leydi ko hawta ɗum. Une nation c'est pour le peuple. Hina fi une partie du peuple. Est-ce qu'on famille? Donc on waɗi si woɓɓe no yaltude inna on handay si tawi hawri ko Mamadi Doumbouya ƴetto e laamu ngun o landino on. Mamadi Doumbouya ɓay ƴetti laamu ngun ko on bo fewti ko peuple on o fewti. Goɗɗo no wawi ƴedde laamu hara fewtali peuple on si tawno on sutanano kaɗa sikkude wonay ɗo. Awa onon ɓe ala e miijitade moƴƴa ɓen min toriki on min jeeji on yo on wattan hila hilandema ɗo c'est très important. Hande kadi lagini ala gouvernement ɗo kono noddita fi le 6 yo taw hara fop lanni mobilisagol pour vraiment yen fuɗɗo départ makko. Si tawi hawri en fop meɗen noon en dartike hina ko tongata. Sen dartaki mi andinayo hunde wotere haray dow kisa ko fokkiti koko woni ayti kon ɗum ɗon on koyo laaɓan on koy déjà koye fokkiti on yii leydi ndin ala stabilité sécurité ala on yii ñande fini weti woyɗo wayide ko ɓuri wonde grave parce que leydi ndi ala gouvernement c'est comme ça. En fof meɗen en nani discours présidentiel Dalen Diallo. Il a été catégorique o wolani jama on ko laaɓi poste. Légitimité hay batte ɓe heddora hande kadi c'est fini. Mamadi Doumbouya hay fus c'est-à-dire ɓe linti piiji bonɗi ko waɗi e nder leydi ndin kon fop ɓe andini jama on wondema hay fus hande kadi heddaki ko goɗɗo jentitomo.
lanni c'est-à-dire ko esprit pouvoir maɓɓe on esprit c'est fini validité mum on lanni ko caduc ko kamɓe tigi signe ina wondema ko goɗɗo goo de ina présidentiel lu signe ko Mamadi Doumbouya tigi signe no so woni caduc le 31 décembre lanni hande kadi ɓe inni hande kadi hay goto e maɓɓe hande kadi wona légitime gouvernement maɓɓe on ɗum ɗon ko force vive on fof wooli joni noon kamɓe présidentiel dañan ko discours maɓɓe ɓe arti e nden toɓɓere ɗon ɓe woni kadi catégorique e muɗum donc fiyo jama on fof faamu nani voilà mi yeltito ɗon e meɗen voilà musidɓe an haray ko min ilo ela diaspora africain yeltiti ko jeudi 2 janvier ɗo 2025 haray no woodi ɓe andanɗa hoorema ni yimɓe meɗen ɓe wonɓe jiiɓude hakkillaji yimɓe ɓen soit ɓe jiiɓa ɓe tewtoni ɓe jiiɓa hakkille yimɓe ɓen ma ɓe faamali no wawi wonde kadi hara ɓe faama hara ko faamu maɓɓe ngun foti noon hara ɓe jooɗi ɓe inna jooɗe ɗon e wigol gouvernement ala ɓeya ko kamɓe won jogui leydi ndin ko ni e ni haray ko andingol ɓe wondema kala ko leydi ko force vive on immi dari inni waɗi sifa ɗi déclaration ji ɗo hande kadi ɓe reconnaissata c'est à dire ko haldano kon hewti feng lanni par ce que hina kamɓe windi hina kamɓe signe hina kamɓe huuɗi kamɓe force vive on ko jooɗiɓe ɓe waɗi ɗum ɓeɗo no jooɗiɓe ko pinka ɓe ƴettiri laamu ko hay goto fotanaɓe donc on andu leydi ko wiyete nation ko hawta ɗum onon ɗon noon si tawi on anda mi andinayi on wondema ma min andinayi on wondema c'est à dire kono miijorɗon noon no sikkirɗon noon ma no faala ɗon jiiɓirde hakkilleɓe ɓen noon ɗum wata marsude parce que nous sommes là on ne va pas accepter cela min andina e jama on ko honɗum fewndi min andina e jama on ko honɗum dowa waɗede kadi par ce que ko hawta ɗum donc awa haray gilandema o ɗi déclaration ji ɗiɗo force vive on waɗi hande kadi leydi ndin koyo jama on fof rallio e ɗum ɗon par ce que ɗum ɗon woni ko moƴƴi kon ko ɗum ɗon woni gonga on jama on hande kadi sortodira e bandi par ce que Mamadi Doumbouya mi jippiniɗo photo al makko ngal goy fiyon ɓurtu kadi darugol onon marɓe hakkil e faamuɓe par ce que fo Allah fo naali quoi so ndaari photo makko on ndaari on jentitike discours makko on onon tigi si tawi ɗo mari hakkille faamu on innayi hande kadi mi natata e o probléme ɗo par ce que probléme mo naato probléme mo heɓoy ton on ɓuray yimɓe jokkunoɓe dadis camaraɓe on heɓa probléme molanaɗo hande déjà on yi Mandian Sidibé on yi déjà hanki ɓe naɓimo kadi ko kaso kanko iɗon andi kanko ala ko critiquali Alpha Condé o acciti ɓay oɗo honno ɓay waɗi o wontidi e UFDG ɓay Mamadi Doumbouya waɗi coup d'état on yi oɗo Mamadi Doumbouya laami tun Mandian Sidibé hoti ko meɗe yehi ndaari no heɓira poste o heɓi poste joni o yi ɓe jooɗi e ñamugol mbuuɗi voilà hande na o sokama voilà donc mais kono min mi considéra ko soka kon fi on non parce que ko bandi soki bandi donc c'est pas moi j'ai pas de considération à ça c'est-à-dire hande c'est ndaari Mamadi Doumbouya hande hino darni c'est-à-dire immeuble ji ɗiɗi ɗi 10 étages mi anda way ko 10 étages mi nani 10 étages et son famille donc himo darni kankan résidence molanaɗo cuuɗi buy ko hawtidira résidence Mamadi Doumbouya himo waɗi ɗum kankan himo waɗi ɗum mo waɗi ko honno ko ɓe anda ko kakimbo mi sikki wiyete ko darni ɗon Conakry 10 étages jumelle ji ɗiɗi 10 étages ji hara ɗiɗi no tokkidira miijete dey donc hande ko calculgol ko ɓe wujji en ko par ce que ɗum ɗon fof ko enen jeygoy par ce que ɗum ɗon fof ko jattete ɗum Mamadi Doumbouya ala koye ƴetta ɗin mbuuɗi ko ɗum waɗi kala wonduɗo kadi e Mamadi Doumbouya
kala ko wadi dum no fu ko jattiteɗum naw ngari on yeyi on liɓi suudu selludalen ɗum suudu sodandu dans les normes on yeyi on liɓi ndu on inni ko domaine de l'état joni ɗon onon on ƴetti mbuudi leydi ndin mbuudi contribuable on iɗo yewde wat ɗon ko faala on jeyata ɗum c'est pas pour vous donc voilà hande on ari on instauri vraiment corruption on wino ko fi corruption on addi on fi parce que corruption on ɗuuɗi instrumentalisation on ɗuuɗi fi justice on faami gabeji financière c'est à dire ala ko on wowlali hande on ari hiɗon wadde baba ɗum ɗon donc haray ko andingol on wondema c'est terminé haray jama on fop yo andu déjà jama on fuɗɗike koye famude parce que yimɓe ɓen fuɗɗike andi voilà no woodi ɓe wonɓe bonnude toon hakkille yimɓe kono ɓen ɗon ina yon tewtoɓe ɗum waɗi si tawi hawri menen yalta menen wowla ko fiwata on tewto sifa ɓen ɗon voilà voilà haray toujours komin ilo ba ko jeudi 2 janvier ɗo 2025 haray musidɓe an hande ko bandi hande kadi woni ko laamu ko ɓen woni jogiti jama on haray koye population o fof immo wakkilo rallio e force vive on les forces vives hande doit jonnede doole yo fof rallio kala jokkodirɗo e ɓeeɗo woni ko a imamjo woni ko a menuisier jo woni ko a professeur jo woni ko a docteur jo woni ko a honɗum de c'est à dire kala ko wawɗa wonde si tawi hawri a jokkodiri e CNRD on hande kadi tu es considéré un bandit un apatrie un apatrie parce que a wawata iwtirde ɓaawo des criminels wonɓe waɗude sifa ko ɓe woni wadde fof donc insécurité on ko il faut hittinen wata layu ɓuri ni on nana e moƴƴa yewtere nden wata jama on jooɗo ɗo ɗen han ɗum ɗo ɗen laya ɓuri ni parce que sina ɗum wa'ay wa ayti c'est pas bon ko yen hittin heña ɗo e le 6 on il faut que tout le monde soit prêt voilà haray wonɓe wiide wondema manifestation duwaka hande kadi manifestation ko interdit ɗum ɗon en lannino ɗum ɗon sharia aji ɗin ɗon on c'est terminé hande kadi c'est fini hande kadi jama on fof koyo immo daro dadito dégage ɓeɗo voilà ko il faut jama fof immo ko jama on woni fof wata goto hulɓin on si fokkitama wata mo hésita mo beeyo immo daro sukaɓen fop mo be maɓɓe yo immo daro wata on habbor hay goto sukaɓe laggine ɓen imme daro ɗon dadito ɗon wata on habbor hay goto c'est vous qui allez dégager le président Vayou malhonnête ko onon dégageta Mamadi malhonnête hande kadi c'est terminé laamu makko ngu c'est fini donc il se dit président mais onon on andinaymo hande kadi na o président voilà ko il faut onon waɗon ɗum ɗon ko onon dowa wadde ɗum ɗon haray ko onon immoto yaltinamo ko pouvoir ton yaltinamo ko palais makko wata on daro e habborgol ɗum ɗon hay goto haray jama lagine on fop wonɓe Conakry ɓen fop no noddita le 6 wata on tefu wigol wondema ko ɗuma ɓe yiyoton hono en talani o armée mo yiyoton hina fof wondi e ɗi bandiji kamɓe kadi ko onon ɓe habbi gilandema ɗo noon hande kadi wana yon tonguɓe hande kadi onon ɓe habbi hina goɗɗo goteyi armée Guinée on tigi ko onon peuple de Guinée on ɓe habbi ɗum ɗon komin haalani on ɗum hina Mamadi Doumbouya ɓe habbi de ko onon ɓe habbi ɓe lannino haaɓude wimi on kamɓe tigi hiɓe andi si ɗum ɗo continue ni arrangataɓe par ce que mbuuɗi lanni few wimi on si tawno mbuuɗi lannano Mamadi Doumbouya o jaɓatano
carburant lanna lagine si mbuɗi lannano jama on sendantake kalum o yi ñanden kalum ko par 2 kilo 1 kilo maaro ɓe onno jonnirde himɓe ɓen 1 kilo 2 kilo maaro ɓe onno hokkirde himɓe ɓen o maaro woy ɓe naɓani maaro himɓe ɓen konaki wiyo himɓe ɓe darano ɓe 1 kilo maaro e 2 kilo maaro ɓay mi yii ɗum mi inni nono wimi yawre feƴƴata ɗum ɗo si tawi enen population guine on ko ni faalaɓe hendagol leydi ndin ɗaynirta en wimi yawre feƴƴata ɗo ko haysi ko saako maaro ɓe jonnuma ɗum ɗon ɗen no fandi hara ko saako maaro ɓe jonnuma ɗum no fandi hay fus ɓe waɗanalima goɗɗo ya tawa ko kilo maaro kilo ɗiɗi maaro mi nani ɓe no wowla hino weltori ɗum min mi ndaari mi tawi nono tampere feƴƴata ɗo si tawi goɗɗo faalaɗo laamu hokkima kilo maaro a weltike a yewtiri ɓaawo a kelli ɗum ça veut dire que a tampi agon ko mayde ma nden heddi awa jama lagine il faut wakkilo ɗen yaltinen ndi leydi meɗen o jama e o soñdia par ce que jama on soñjike o jama jooɗotoɓe inna wondema onon iɗon jooɗi ko yaasi hiɗon wowlude awa haray koyo on tigi andu minen kadi meɗen wadde komin duwa wadde kon onon kadi waɗe ko duwa ɗum wadde kon mo be men yo waɗu ko duwa wadde kon en fof meɗen hawti lagine ko wonɓe nder e wonɓe yaasi mo be ko place mum mo be noon immoto waɗa ko duwa wadde kon ko place mum ɗum ɗon ko ma waɗa ko Allah waɗi arsike on tigi on ɗon on tigi immo waɗa ko duwa wadde kon wonɓe ko nder leydi kam ɓen ɗon kañum kadi si hewti ko ɓe duwa wadde kon ɓe immoɓe daroɓe daditoɓe waɗa ko ɓe duwa wadde kon hande hewti ko jama lagginen fof immoɗa nodditago ngun le 6 lundi 6 janvier ɗum ɗon ko ñalande historique ko miijitande noon goy kadi koko miijita ha moƴƴi waɗa le 6 yo musidɓe am wimi on hiɗon habba armé guiné on no habbi on wato ndaaru char de combat ji ɗi ko armé guiné on tigi habbi on républicain ɓe ɓen iɓe habbi on ko onon noon ɓe habbi ina Mamadi Doumbouya de Mamadi Doumbouya ko milice ɓe makko ɓen woni ɗon ko ɓen ɗon ɗen woni protège de mo ɓen ɗon noon si tawi on immike onon armé guiné on wattike mon c'est terminé wimi on dégage mo voilà ko teddungal e meɗen nani haray ko ɗum ɗon addunolan andingol jama men on voilà haray komo ɓe wakkilo nani voilà en foolay inchallahu rabbi ɗum ɗon on mi ɗaynata on mi hersoyta on kadi mi hersoyta on few mi inni on kala iwtirɗo ɓaawo président Cellou Dalein Diallo o hersoyta few kala jokkuɗo président Cellou Dalein Diallo jokki duwaɗo jokkede kala marɗo hakkil kadi ko ɓaawo makko iwtirta parce que il mérite le soutien de tous les Guinéens wakkilare ko waɗi kon golle ɗe o waɗi ɗen angal jamfagol jama lagine on angal vraiment hande son yii CNRD on hino mapori ni ko sabu makko CNRD on hewtiɗo ko sabu makko so yii combat on hewtiɗo ko sabu makko par ce que o wa'ali waɓeya harayno combat lannino ko ɗum waɗi simi inni jokkuɗo mo hersoyta voilà haray musidɓe am mi artoyi e meɗen on jarama jamme kise wone men